अहानबद मरुओइब पाउ पिजरी इंडियन एयर फोर्स ना पाकिस्तान की बालाकोट रीजन दा एयर स्ट्राइक चथादुना टेररिस्ट की कैम्प थुगाइदुना मिसी मिना थोगनख्रे अमदी लुपा करोड़ निपान हेनबगी ड्रग अमदी लुपा लाख कुनुमदोय हेनबा सेनफंग लोइनना मियोय अमा मोरे पुलिस अमदी असम राइफल्स ना फारे खुरमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिर बपनुपो तरामुसरी हजिक मपुंग ओइब पाव सानोंग पिजरी पुलवामा अटैकता CRPF पर्सनल निफुमरी हाटखिबगी लमन खुंब ओइना इंडियन ngasi पाकिस्तान दा लैबा जैश-ई मोहम्मद की बालाकोट लैबा ख्वाइदगी चौबा टेररिस्ट की ट्रेनिंग कैम्प सिंगदा बॉम्ब केजी लिसिंग अमा थादुना टेररिस्ट चनीदगी चहुमरोम हाटख्रे हैना नेशनल मीडिया सिंगना तोंगान तोंगान रिपोर्ट तौरी इंडियन एयर फोर्स की मिराज 2000 फाइटर जेट तरानिथोइना चथकिबा अटैक अदु लाइन ऑफ कंट्रोल मनुंग लांसिलगा इंडियन अटैक चथकिबा हानबनी ngasi ayu anganba pung 3 makhairum taaba matamda chathkiba attack adu minute 18 dagi hena changkhide hari foreign secretary bijoy k boklena ngasi balakot chathkiba attack adu akhanana terrorist scam da mai pakna chathkiba attack ni attack adu da jaish-e mohammed terrorist group ki commander amadi trainer kaya asiana thokpa adu da yaukre hari amaromda पाकिस्तान की आर्मी की वांगलोय मेजर जनरल आसिफ जाफरना ngasi इंडियन एयर फोर्स ना चथकिबा थोंग अदु लाइन ऑफ कंट्रोल वायोलेट तौबनी पाकिस्तान एयर फोर्स की माइकैदगिसु यामना तुना इंडिया एयर फोर्स ता चथरकलिबा थबक अदुगी पाउकुम पिखि हारि निफुमदोय सुबा असम राइफल्स अमदी मोरे पुलिस की अपुनबा टीम अमना ngasi अयु पुंग 8 मखाइरोम ताब मतमदा मोरे वार्ड नंबर 2 दा लैबा युम अमदा थीब हुंबगी थबक चथबदा मियोय अमा लुपा करोड़ निपान हेनबगी ड्रग अमदी लुपा लाख कुनुमदोय हेना सेनफंगा लोइना फारे फागलब पोलम सिंह अदुदी ब्राउन शुगर ग्राम लिसिंगानीगा चमागा हुंफुतरा हेरोइन पाउडर ग्राम चनीगा निफु WY टेबलेट पैकेट चनीगा कुंट्रा अमदी सेल ओइना लुपा लाख कुनगा हुंदोय लिसिंग निफुगा हुंदोय अमदी म्यांमार की पैसादा लुपा लाख अमा लिसिंग मरफुतरा फागतखी फागलब मियोय अदुदी जिलखोंगम लुंगदिम चाही निफुमरी मोरे वार्ड नंबर 2 दगिनी फागलब पोलम सिंह अदुगा कोनना जिलखोंगम लुंगदिम मोरे पुलिस स्टेशन नखरे हारी तरामथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबह बजट सेशन की मिफम ngasi ayu pung 13 ताबदगी हौख्रे अदुना चर्च नद्रगा कदाइदनो युम अदुम थोंगे अदुना सिगुंबा प्रॉब्लम्स म्याम से सॉल्व तौनंगाई हायरदी स्मॉल गेस्ट हाउस खुंद साबिबुगुंबा विलेज अथॉरिटी की गेस्ट हाउस साबिबुगुंबा कम्युनिटी हॉल साबिबुगुंबा हाबिसे डिपार्टमेंट अतई की प्रोग्राम द लेते अदुना ट्राइबल अफेयर्स की मखा नत्रगा ट्राइबल डेवलपमेंट की मखा द सिगुंबा प्रोग्राम से पाइरमी अदुगा लाइरब सिंगना हिदाक लौनंगाई ट्रीटमेंट नखरा मतेंग पिनंगाई हना मेडिकल फैसिलिटी सुखरा पिरमे पोर स्टूडेंट्स के दमकता रूरल स्टूडेंट्स के दमकता प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मैम सुम पिरमे अदुबो हजिक आइना आइगे ऑब्जर्वेशन का लोइनना सजेस्ट तौनिंगबदी हजिक चलिब ट्रेन दु येंगबदी आफ्टर India's independence now chahi humpu 60-70 years lagba kandadi sigumba India da leifam thoktre haina development trend atupada chaliba du yengba kandadi haifam thokpane adubo Manipur da di hill da di ai kendra khangnate Ukhrul da Churachandpur da Sinapati Tamenglong all the rural areas da di awat pana thali department atopna si problem yam se solve tona na ba haiba kanda program adugi nature of the program natraga policy da su leita banina si komba atopa department na dipai badu yadaba but it become a very important and basic need of the villages si miyam se amuka yeng hairaga program se amuka hengat hanning bagi ai suggestion pinning badi hause program same kanda so ai
honest suggestion thamning badi akhoi business advisory board phamba kanda we only come and observe the ready made programs. We have no room to put our suggestions. Natraga program siamba policy siamba kanda akhoi adu the suggestion pi pham leite. It's all ready made. A work advisory board, sorry. Whereas akhoi kun ki problem de akhoi na khangba. What is the need of the people? What are the programs that are required by the people? Haibida akhoi na di khangba. Whereas akhoi work advisory board kana oirabusu phamba kanda program se kana go bana siamna adum ready made leibnina adu the insert of ham leidabanina aina suggest toning badi heal gi oina sigumba basic needs mayam thongbu yana na ba attend to bu yana na ba so that rural the labor mayam su moigi awa base khara khar de dum ko phangba adu gi damakta committee se me haraga policy program mayam su ai di sem haning ba ai suggest toning bani Manipur lenga ki PWD na hauzik nauna semdok sadok pe thabak chathariba traffic rounder ahum asi athoba matamda losin binaba mioi kyana mari lenaba singi pungning singsilakli amaromda department ki maike dagi tha ahum gi manungda losinna ba pandam thamli hari hiram sida pawdam ama Manipurda tongan gari ki masing noma ki hengalakpadagi Kaisampat Junction Governor Crossing Kangla Western Gate Konung Mamang amadi Chingmairong khonang ani karaki lambi sing yauna Imphal City ki maruoiba lambi singda yamna tattana traffic jam thokli Tatana tholiba traffic jam asi kharadang oirbasu kokna na bahaiduna Manipur lengak na maruoina traffic rounder ahum Governor Crossing Kangla Western Gate Chingmairong khonang ani karakta leiba traffic rounder asi hanagi pak sauba changdagi fixin handuna nauna sem sabagi thabak yamna kana chathari hairiba thabak asi Imphal City gi Sagel Mingsel oiriba mafum sing oibanina matam sangna laudana athuba matam da thabak sing asi loisinaba tongan ba miui kyana ISTV News da phongdorakli Hogi mayam na zigu biri ba si kangla mangi si thabak si so dum dum ni humni dam loi ba ya ba thabak ni khanjai ado akhoi mayam zu biri yam koi le change hajibuk dum kaim ta process se kaim tok doi mong da lai machine mayam da wale haji exam gi matam zo oi na traffic jam jangang bai khat nok thin jing gi zu tawre mayam che mayam da wa bam hele masi kaim ta yengsen bidra ba hai ba gi khoi do singna phawe Bazaar manung si lamben gi satukin to bo sem kin to bo sida akhoi yam tam thin da bari pamjadre ati public mayam sigi satukin ya wa basi oiba corona basi oire adu nongju thasu laglabnina thaupupi singna khartung sambiraga masi nuaina na ba ya phanana ba adu ga koi sarkar su title do biu adu koi punung su praja koi su nuai jage thabak si yari delay tokdana yari thulo lotion bi hai bisi mai thamjani aduga akhoi mapalam dagi kai gumba achau sang lakni na hai tar de ahing am da koi last tai ahing am da thawak lochali ahing am da flex theli ahing am da phiran sangraba akhoi gi lambi ahing am da phiran loibak thele ado sigi di karam ta la oi hai bagi rakang de hajibo lotion bidri mapalum gi sakut sarangi nong pitari basan nang mayam toy mayam si uting di koi mapani la ko VIP sing ade mayam si aku mokhoi mang da khoji kai bam poi aduga mokhoi ni si ko yu handan khaningi ni sei thamjaningi Amaromda ISTV News na phangba paugi matungina hairiba traffic rounder ahum asi yauna footbridge mari asi lagliba December gi tang kun mari fawda loisinna ba pandam thamli hairi traffic rounder ahum asidi ngasi dagi tharaga tha ahum fawgi manungda loisinna ba pandam thamli hairi Kaksing district ki Hianglam Kendra gi manung chana leiba Sengmai Jingdagi arong nomai khong phawbgi lambi asi semide haiduna miyamna Sengmai Jing maning lekai amadi Sengmai Jing khunok gi mafam mari da lambi tawkhaiduna sambal khajin khre Manipur lengang amadi Kendra gi MLA na athobu matamda lambi sembidrabadi makhata na akan bkhongjang jangsil lagani hairi Mama
mama mapa lai taba don pa don ba lamja sarai du wole adu na kana de adu saru pudi koi mauna sawra sala du sa sara ge du lambi se ya da ba lai ba koi sine ta khai ga pulap wa min na ge nei ma hoi ta khai ra bani se akoi pulap akoi somajin kunau thongam adagi akola ko adagi somajin masih akoi pulap maya pai ni kal hora ga ne akoi tugai jara bani aduna ne ibung hoina ne mase kari haini makok thangiba mapi mapa oiriba Khundrakmam Kendra gi Yumnam da Patlogda Saba Thong Saba Mari Lenana Works Minister na Phongdoki Wafambu Yaning da Phongdoktuna PDCC na Works Minister boycott tawre Minister na chumba thidoktuna department ki officials sing action logdrabadi Minister bu boycott tawgani loinana BJP amadi anauba lengak asibusu boycott tawbagi khongjang sangsilakpa yai haina PDCC gi General Secretary Thogdam Hem Singana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmi sing unabada phongdokre Department nama puraga lebak ngak pada yauraga wagu order da yauriba new masiki wang mada saning momom da tongning momom da pangtok da toba yabra ha wapam jini thikadar singna nuomuk da koila tharabsu akoi PDC na haijarabsu tasan bidaba thong sarabsu niom kaina saribadu yaroi harabsu namna dum san jillalapa asugum laba thikadar singa pisa kya longnaraga thongsi saba ya halibno ha wapam jini akoi PDC ni thamjariba aduna aroibada honorable minister da koina haijaning badi masida chenariba Mari Lainaba department ki official sing gi mathakta atuba matamda hariba mising asibu charapi da targadi aikoina honorable minister Khundraphum Kendra da PDCC na boycott tawre loina na honorable CM dasu aikoina haijari madudi yamna atuba matamda action lobi da targadi aikoi PDCC na anu government asisu Khundraphum Kendra da boycott torpgi phirep lorpo ya hewa pamche thamjar More Ward number 8 Chawang 5 village talaiba All Community Welfare School da Social Welfare Department Tenopal District Sinduna Prevention of Drug Abuse ki matang da nongmagi oiba awareness program ama pangthokre Thormadu da Chawang 5 village ki chairman Khupthangjo More Hospital gi medical officer Dr. Ras Khan All Community Welfare School gi headmaster Haukuthang Haukip District Social Welfare Officer Tenopal K Subadini Devi Namaru oiba miyoi sing oina saru yaki K Subadini na angang singbu drug ki lambida khongdadanaba yamna cheksinna senlagadabani hari Thogdang se mama pana su chaung na lawi aduga ahal lamal akoi oja guru adagi loina riba mayam sigi kairo le kai gino na riba mayam sigi thogdang chaung na lai ado yaraga di akoi angang sing sigi yari gai di drug se season na tanaba drug habide karina habide mi ma mangbuda yam thuba mi ma kano to boga dam ta di makoi chi mangan ge harga di yam thuba poni aduna mayam na khangbi ga da di akoi angang sing je sana ba cha pa lambi cha ba matamda masak khangda ba mi ma na pot ma sau haba matamda na koi cha ba ya de ko masak Department of Foreign Language Korean Manipur University Sinduna ngarang tagi hauna MU gi sanitary hall dap satharakpa Hangul Day celebration Englishing and taramapan ngasi losin bagi tharong mari lainana Korea ga mari lainaba quiz competition ama pangthokre quiz competition adu da Korea Foundation Manipur University gi Professor Dr. Lee Hyun Kyung Department of Foreign Language Korean Manipur University ki Assistant Professor Romita Ahanthem Samsung gi Researcher Jeong Seong Yun amadi Yung Hon Gyan nas just oiki Assistant Professor Romita Ahanthem na quiz competition asina mairoi singda ahenba wakal loksing fanganana ba honabani haiki Gidi exposure yam phangi huji quiz pangthoi sisu ngasai gi atop college sing degi school de mafam kya degi laktana sa participate tawzari se moi se Korea gi maramda yam su khange duga khoina su future prospective students oina kaino phangjana bagi damakta akoina su guide pibiba adugumagi chance yam phangjai Military Civil Action Program gi makhada taruk suba Assam Rifles na Kongpal Thongkhongda leiba Physically Challenged Person Welfare Organization da computer set mari khusinakre ngasi irangfam Thongkhong Kongpal makha community hall da pangthokpa thormadu da taruk suba Assam Rifles ki commanding officer Colonel Amit Kumar Das Imphal East ki additional SP Operation TH Krishna Tombi Nauria pakhang lakpa Jila Parishad ki member KS Hais Tama hanagi additional SP KS Hais Jarma amadi Welfare Organization ki President Yaifabana Maru Oiba Music on Saruyaki
TH Krishna Tombina Assam Rifles na paikhalakliba program sing asina miyam amadi security force ki marakta afaba mari sagatpa ngamduna ing tappa lamdam ama purapada mateng pangani haiki Colonel Amit Kumar Das na ngasi piriba computer set asina skill development ki thabakta chaun mating oigani haiki. I am very happy to announce that we are providing 4 state-of-the-art computers to the physically challenged persons welfare organization which is here, and they in the due course of time will be running various courses for the physically challenged people so as to give them that particular skill required for various kind of jobs and various kind of other livelihoods that they subsequently will be aiming at. Sathariba Assembly Mifamda BDF ki thagi honorarium hengatnabagi wafum khanabiyu haina All Manipur BDF Welfare Association ki General Secretary Mohammad Riyaz Khana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumising unabada phongdokre khanabidaba tarabadi khongjung chungsinggani haiki. Matam khara leiriba akoi assembly session loisindingai manung sidaida akoi susoi sodana ngasi gi paliba lengak asina akoi da thambikhiba MLA humphumanga thamlakiba thajaba amasung honorable chief minister na DG yauna akoi unur matam thamlakiba BDF Welfare Association Central Committee thamlakiba thajaba du thabukto onthokpiu karigumba thabukto onthokpidana assembly session asi BDF ki issue asi khanadana loisankhiba taragadi masigi matungda Manipur da leiba district trap roksigi BDF sing taraga yangkhaisina haunaruba naidana torakpa makhal makha kya gi agitation singda All Manipur BDF Welfare Association Central Committee na madugi responsibility khoi lobunga moi habo famsi thamjaningi. Hadak nauna khalaba Manipur Police Department ki rifleman singna lagliba tang amadagi ani fawba amadi mari dagi taruk fawbada ayuk ki pung 9 dagi pung mari fawbagi manungda pangai da leiba Manipur Police Training College ta report taunana ba khangalakli. Candidate singna masa masa ki passport size ki photograph ani amadi lengak na sakhanglaba hospital amadi clinic na piba blood group ki certificate sing winner kadamni haina IGP administration IK Muivana khangalakli. Hazik pau ki marakthana atenba brem nanguzari. Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid-play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Metro. Notice the Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangkraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makhada Financial Institute amo in sakhangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission ki makhada subsidized loan pi bada mangzil thariba Panchoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna puna branch tara hum doyang dukjare miyamna financial facilities sing lobi na baning sing jare Panchoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Manipur ki ahanba 24/7 lamjingba capna miyam gi sebada leizari. Manipur ki district sing amadi mapal lam sing da chananabagi book tobiyu luhongbagi akhanaba discount su pizari. Contact tobira 1800-102-7959 amadi 8794613154.
ब्रेक की तुंगदो मैम बताना मुक्सरी और मखाता पाउंसिंग पिजरी खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स असी मेगा टूरिस्ट सेंटर अमा ओइबगा लोइनाना मफम असिदा लाकपा लमकोइबसिंगदगी इंटीग्रेटेड मेगा टूरिस्ट सर्किट मैनेजमेंट कमिटीना मियोय अमदा लुपा तरा अमदी तोंगान तोंगानबा गाड़ी की मतुंगिना लुपा तरादगी चनी फाव लवी कमिटी असिना पीबा एंट्री पास दा कीप आवर मेगा टूरिस्ट सेंटर नीट एंड क्लीन हाइना थारी अमरोमदा हाइरिबा टूरिस्ट सेंटर असिगी मनुंगदा लैरिबा इतिहास का सागोनरबा खोंगजोम तुरेलगी तरपन कफम मफम असी मरी लेनबसिंगना येंसिनबिदबदगी मोशिनबगी चांग हेंगलकली लम कोइबा लाक्लिबसिंगसु अचापोट मकु कया थादबना मोशिनबा हेंजिलकली वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर का मरी लेना ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट ECG अमदी लिपिड प्रोफाइल चिंबा लेमना टेस्ट तौबगी खुदोंग चाबा पीबा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अमा टेक्नोपाल डिस्ट्रिक्ट की खांगसिम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे दी HSNPCDCS टेक्नोपाल अमदी दी कृष्णा डायग्नोस्टिक की फ्री लैब इनिशिएटिव की मखादा पांगथोखिबा लेमना टेस्ट तौबगी प्रोग्राम अदुदा लमदम अदोंगी मियोय कयादा खुदोंग चाबा फंगनखी DM College of Science की College Week Celebration English ngani gatramappan ngasidagi college asida hokre hogdopgi thoromda Manipur Public Service Commission gi Chairman Dr. K Himalay DM College of Science की Principal Elangam Jadu amadi haligi Principal Dr. N Ibu Tombina maru oiba music on saru yakhe Principal Elangam Jaduna College Week asina mairoi singi lotuna lairiba haithoi singtoiba singadu uthoknabagi tanja pibani hairi Mamangan college wesi toromde hai freshers meet literally meet and pangtho mi adu hogiti mase pulap matam rekta banina angang hingi academy atmosphere manga haiduna numit mangani dang lawrga khoina masibu college week pangthoga angang hi namkhoi personality development masi phakani malamjin chemba kayam yakani debate extension moi torokani adi makhoi gi freshers meet kamari naba makhoi gi masa gi activity jo maselona pangthokpa ngamgani makhoi sida aduna masi yamna ngang chingi maroi ba personal activity da maroi ba haidi teaching na khoi satra class ta phamaga da oiba yarak ba masi makhoi mapan tholaga exposure ma madu ngamna bagi makhoi aphaba achoba makhoi gi personality development haitare madu gi achoba role amani masina si college week na masin loina coverage to bigini Lilong Nagar Panchayat Imphal West की मखादा लेबा मियोई लिसिंग अमगा हुंफुतरा निथोइदा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रधानमंत्री लेटर सिंह यंथोखरे लिलोंग नगर पंचायत कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा थौरमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ट्रेजरर रॉबिन ब्लैकी लिलोंग नगर पंचायत की चेयरपर्सन एल लालमणि वाइस चेयरपर्सन सना तोमन सरुक यादुना प्रधानमंत्री लेटर सिंह यंथोखी रॉबिन ब्लैकीना भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना आरोग्य योजना की मखादा मियोई करोड़ कयादा कानबा फंगनख्रे तेलबा मतम असिदा कानबा कया फंगनबा होनरी असिगुम्बा लुचिंगबा सिबु मखाताना भारत की लुचिंगबा ओहेनबा खनबगी मतम ओइरे हारी पीजे लंगदबान केंद्र की मरु फंगना मुथत कनी है अने याम नुंगाइदि कोजी गंजा थागा लम येनबदा सिदाई लेरे अदु मुथत लगे गाना फोन गा मुथत बा याबदौना लंगदबान केंद्र दगी बीजेपी मुथत कनी स्टेट तरा तरुक पाइरिबा अदुगुम्बा सासियोनी पाक प्रभ समुद्र दगी वागुम्बा अमा चखिबदी कोंगोनगुम्बा अमा काइगिबा गुम्बनी बीजेपी दा मांगजबा लेते नोमोगी पिक्सलाबा अदुगुम्बा पार्टी कांग्रेस पार्टी राजनीति निंब कायरबा कानद्रबा सुम चारबा युमीजिंगी पुनबमनी कांग्रेस पार्टी सही अनी की ममांगदा गवर्नमेंट लोक्शन खिबा जिरी कॉलेज हुंदोकलमलगा कॉलेज तरुक की पोस्ट क्रिएशन तौखिबा अमदी गवर्नमेंट की कन्वर्जन प्रोसेस पु यानिंगदबा फोंदोक्तुना जिरी कॉलेज एम्प्लॉइज एसोसिएशन कॉलेज ममांगदा वाकटफम सथखरे हजु लोशलकन मरुओइबा पाव अमुकना पिजरी इंडियन एयरफोर्स ना पाकिस्तान की बालाकोट रीजन दा एयर स्ट्राइक चथदुना टेररिस्ट की कैंप थुगादुना मिसी मिना वनख्रे अमदी
lupa crore dipan henbagi drug amadi lupa lakh kunhumdoi henba senthong loinana mioi ama more police amadi Assam Rifles na phare Haji Fabi oinadi ISTV na pijaba Manipuri pawang mata sida lusinjari miyeng tabi lusin ba mukana kurumjari